Nyuma y'uko mu Rwanda hagaragaye umuntu ufite ubwandu bwa coronavirus muri Werurwe uyu mwaka, Leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba n'amabwiriza atandukanye yo gukumira ikwirakwira ry'ubu bwandu. Polisi y'u Rwanda igira uruhare rukomeye mu gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'izo ngamba n'amabwiriza ndetse no kubimenyekanisha ku baturarwanda benshi mu buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose. Ubu buryo burimo ubwo gukorana n'ibitangazamakuru, gukoresha imbuga nkoranyambaga, gutambutsa ubutumwa bwo kwirinda COVID-19 hakoreshejwe indangururamajwi z'imodoka za polisi ndetse no kohereza mu kirere indege ntoya zitagira abapilote zibutsa abaturarwanda amabwiriza yo kwirinda coronavirus, zinabashishikariza kuyubahiriza uko ari. Ni indege zitambutsa ubutumwa mu majwi ariko zikanafata n'amashusho agaragaza uko mu gace ziherereyemo abaturarwanda barimo kwitwara muri ibi bihe mu rwego rwo kwirinda yaba coronavirus cyangwa ibindi byaha. Izi ndege zigurukira mu kirere cy'uturere twa Gasabo, Kicukiro na Nyarugenge mu rwego rwo gukomeza gusubiriramo buri wese amabwiriza yo gukumira ikwirakwira rya coronavirus. Ubu ni bumwe mu butumwa butambutswa hisunzwe izo drone. Ubushize twari turi hano naho twagarutse kugira ngo twibukiranye kugira ngo dushyire hamwe twirinda icyorezo. Birashoboka twubahirije amabwiriza y'uko yakabaye, nta cyaho tuza kukirinda tukagihashya burundu. Mwasaba rero abantu bose babona akadege katagira umupilote ko batakarangarira, ahubwo batege amatwi bari iwabo mu rugo babona intebe. Kukarangamira rero ntabwo ari byo. Ikindi ni uko ubupfukamunwa bwatangiye kuboneka, nacyo ni ikintu kimwe cy'ingenzi mu bintu bituma tubona uko twakwirinda iki cyorezo. Iyo drone mureba hejuru yanyu ni indege ya polisi y'u Rwanda iri gukoreshwa mu kubagezaho amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Nk'uko bakomeje kubibamenyesha, dufite icyorezo cya coronavirus, bisaba ko tukirinda tugakurikiza amabwiriza yose yashyizweho na Leta kugira ngo twirinde kandi turinde n'abacu. Bimaze kugaragara ko icyo cyorezo cyandurira cyane aho abantu benshi bahuriye, igihe baramukanya, igihe bakoranaho, igihe begerana, byagaragaye ko ikintu cya mbere ari uko umuntu atandukana n'abandi, akaguma mu rugo, akirinda aho yurira n'abantu benshi. Mugire kandagira ukarabe imbere yanyu, amazi meza n'isabuni, ku buryo uje abagana wese abanza gukaraba intoki, agakaraba ibiganza n'amazi meza n'isabuni. Zaha abanyarwanda ubutumwa aho bari begeranye bakagira bagatandukana, zibwira abanyarwanda ubutumwa bwinshi aho polisi itagera hagati y'amazu cyangwa hirya no hino mu makaritiye, mu nkengero z'umujyi. Ni ikintu gikomeye cyane ku buryo zunganira polisi, zikuganira inzego z'ibanze dukorana n'izindi nzego hirya no hino, tugenda dushishikariza abaturage kugira ngo birinde kino cyorezo. Ni ikintu cyiza rero cyane. Ni indege ntoya zishobora kugeza ubutumwa ku bantu benshi bitewe n'uko kugera ku bo zibwira byoroshye, ndetse abo zigeraho bakaba bishimira ubu buryo bukoreshwa. Abaturarwanda bashima uko bigishijwe kandi bagashimangira ko bagomba kubahiriza ibyo babwirwa kuko ubutumwa bwabagezeho neza. Utwo tudege rero tujya duhatambuka inshuro nyinshi. Iyo tuhaciye abantu nimba bari begeranye batega amatwi bakabanza bakumva ubutumwa, bakaba bashobora gutandukana bagahana intera bakubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirus. Hose turahagera. Ziraza zigashishikariza abaturage gutandukana, aho begeranye bagatandukana. Mbere yuko yinjira mu iduka agomba kubanza agakaraba amazi n'isabune. Drone nazo zirafashe cyane. Utudege twa drone n'imodoka ubutumwa zitanga no gushishikariza abantu kuguma mu rugo no gutandukana no gukaraba intoki kenshi n'amazi meza n'isabune. Ndege ndazibona zica hano kenshi zivuga ubutumwa zo kwirinda corona, kwirinda kwegerana, kahana intera ya metero n'igice
bakatwishyura ku ikoranabuhanga kugira ngo twirinde korona. Buriya butumwa bagenda bavuga, hari n'igihe baba bari mu modoka ngira ngo biriya bavuga bigira icyo bitanga, kuko kenshi mbyumva ndi mu rugo, niba ari televiziyo nacanye nkayizimya kugira ngo mbashe kumva ibyo bari kuvuga. Iyo babutanze abantu bose hafi barabyumva. Iyo nje guhaha nishyura nkoresheje ikoranabuhanga mu buryo bwo gukomeza kwirinda iki cyorezo cya coronavirus. Inama nagira abantu, ari abacuruzi, ari abaza guhaha, ari abajya kwa muganga, nuko bakwibuka kuva mu rugo bambaye udupfukamunwa, ariko noneho bakanubahiriza ya ntera ya metero imwe nk'uko tubibwirizwa. Bwana Kalisa Jean Sauveur, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimironko, yishimira ko hakoreshejwe uburyo bwose ngo abaturage baboye bamenye uruhare rwabo mu kwirinda icyorezo cya COVID-19. Mu by'ukuri icyambere twavuga uburyo bwa drone ni uburyo bushya tutari dusanzwe tumenyereye mu byo twakoreshaga, haba mu kwifashisha imodoka, haba mu gutanga amatangazo twifashishije abantu bagenda bakoresha za megafone, ariko aho ubu buryo bushya buziye bwo gukoresha drone ni igikorwa cyagize akamaro gakomeye cyane ko twavuga ko ari house to house cyangwa se urugo ku rundi, kuko iyi drone iramanuka ikagera kuri buri rugo, ariko uburyo bwa drone ni uburyo bwiza kuko bugera ku nzu iyo ari yo yose, bigatuma n'ubutumwa bushobora kumvikana neza. Rero iyo babonye drone, icyambere bayibona bumva ubwo butumwa, ariko nanone bakumva yuko ari ikintu kije kubafotora kizabagaragaza yuko bakoze amakosa yo kurenga ku mabwiriza aba yatanzwe. Nyuma y'uko hakozwe ubukangurambaga buhagije mu kugaragariza abaturarwanda uruhare bafite rwo kwirinda COVID-19 kandi nabo bakagaragaza ubushake bwo kumva no kumvira, tariki ya 4 Gicurasi ibikorwa n'imirimo imwe n'imwe byarasubukuwe nk'uko byemejwe n'inama y'abaminisitiri yo kuwa 30 Mata, ariko abaturarwanda basabwa gukomeza kubahiriza ingamba zo kwirinda iki cyorezo. Twaganiriye na bamwe mu bakora ingendo rusange nka serivisi ihurirwaho n'abantu benshi, batubwira uko babyitwaramo kugira ngo birinde. Mu rwego rwo kwirinda coronavirus, twasanze ubwinshi bw'abantu imodoka zacu zatwaraga bitewe no kwegerana, kenshi na kenshi bishobora kwanduza icyorezo cya coronavirus. Bityo kampani yacu n'inzego z'umutekano byagabanyije abagenzi, imodoka yatwaraga abantu 70, bityo tuvugana iri gutwara abantu 31. Ibi bintu bifite akamaro gakomeye cyane kuko twakanguriwe yuko ubucucike bw'abantu bishobora guteza icyorezo ku buryo bukabije. Umugenzi uzungana mbere na mbere aza yambaye agapfukamunwa, amwereka aho yicara, n'undi akaza, ariko mbere na mbere uruhare rw'umugenzi ni ukwambara agapfukamunwa. Wenda ku cyanjye giti nuko ari impamvu z'akazi, ariko nagahisemo kuguma mu rugo kuko n'ubundi aho turi tuza ngo mu kazi cyangwa mu mujyi niho turi guhura n'abantu benshi baje, abenshi bafite amatsiko, badafite akazi, n'abafite akazi tugahura, ariko ntabwo ari byo mbona byiza cyane ku buryo byatuma ntaguma mu rugo. Ikindi ni uko nashobora kwirinda, wenda nirinda gukorakora ku bintu ibyo ari byo byose mbonye, ubwo nta ga nambaye, ariko cyane cyane nkanakaraba cyane inshuro nyinshi n'amazi meza n'isabune, nkambara n'agapfukamunwa. Akamaro k'agapfukamunwa uko mbyumva, ku muntu wanduye gatuma atashobora kwanduza bagenzi be. Nk'uko yakitsamura, nshobora kwitsamura amatembabuzi ari mu kanwa kanjye ntagire ahandi hantu ajya, akaguma ku gapfukamunwa. Noneho ku muntu utaranduye, agapfukamunwa gatuma amatembabuzi y'umuntu umwegereye atabasha kugera ku mazuru cyangwa ku munwa we, cyane cyane akirinda no kwikora mu isura mu gihe atarakaraba neza. Bwana Manzi René Claude, ushinzwe ibikorwa mu ihuriro ry'amakompanyi atwara abagenzi ATPR, ashimangira ko bakajije ingamba z'ubwirinzi, ariko bagasaba abakiriya babagana kumvira amabwiriza yo kwirinda ikwirakwira rya coronavirus. Ibyerekeye na transport, hari amabwiriza yerekeye abagenzi ko bagomba kujya mu modoka
n'ukuntu bagomba no kwitwara. Hari kuba umugenzi yambaye agapfukamunwa ariko mask, noneho kuri side y'abatransporta ho bigasaba yuko umushoferi agomba kuba agafite nawe. Ku ruhande rwacu icyo dusaba abagenzi, turasaba abagenzi cyane kutumva yuko barekuriwe bagenda mu mujyi wa Kigali, kuko hari abagenzi bagaragaje yuko babeshaga, kuko n'ubundi icyorezo ntabwo cyavuyeho, kiracyahari. Noneho umugenzi akamenya uko agomba kwikinga, kuko nabesha ugasanga biteje ikibazo, urumva n'ingaruka ziragaruka kuri we n'ubundi. Niyo mpamvu dusaba abagenzi gukurikiza amabwiriza ariko ntibanabeshye. Urwego ngenzuramikorere RURA rushishikariza abatanga serivisi zo gutwara abagenzi mu binyabiziga kwimakaza amabwiriza yashyizweho agamije kwirinda coronavirusi no kuyasobanurira ababagana. Uru rwego ruburira abashoferi n'abagenzi banyuranya n'amabwiriza k'ingamba zo kubafata zakajijwe. Hari ibyo twibutsa abantu muri rusange, cyane abagenzi, ababatwara, natwe twese rero tugomba kwibuka ko kugeza uyu munsi isi cyugarijwe n'icyorezo cya COVID-19, ku buryo tugomba gukurikiza amabwiriza duhabwa na leta yacu 100%. Ntabwo umuntu ubu yakabaye yibutswa gukaraba, kwirinda kwegera mugenzi we. Ibyo ni ibintu ubu bikwiye kuba byaratugezemo twese, buri muntu yitwararika kugira ngo hatagira uwandura, hatagira uwanduza undi, bityo aho turi twese tukabizirikana. Transport irahari, izakomeza kuboneka, ariko tugendeye muri uwo murongo wo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Muri iyi minsi twamenye ko hari abantu bambukiranye. Ubusanzwe birabujijwe ko nta mugenzi ukwiye kuva muri Kigali ajya mu ntara, cyangwa uva mu ntara yinjira muri Kigali. Nta n'umugenzi ukwiye kuva mu ntara ajya mu yindi. Ariko hari abantu bake umuntu yavuga batumva, batega imodoka niba agiye ku Ruyenzi, kuko ku Ruyenzi hari abakora mu mujyi benshi, hagiye linye agashaka guca iy'amaguru kugira ngo akonekitinga akomeze mu tundi turere tw'amajyepfo. Ntabwo ushobora gutwara umuntu uva Musanze uza Ishyorongi ngo uyoberwe ko umuntu ari ujya mu mujyi cyangwa ari bugarukire mu cyaro. Barabizi rero, ahubwo turabakangurira kurushaho gushishoza, kureba abagenzi no kubaha ubutumwa. Icyanyuma no kwibutsa abantu bose ko twakomoroye kugira ngo abafite akazi bajye gukora, ariko bagira amasaha batahira. Twibutse ba nyir'amamodoka ko imodoka izafatwa yarengeje amafaranga yagenwe izabihanirwa. Polisi y'u Rwanda ivuga ko muri rusange amabwiriza yo gukumira no kurwanya COVID-19 muri iki gihe ibikorwa bimwe na bimwe byasubukuwe arimo yubahirizwa, ariko hatabura bamwe bayavangira. Abanyuranya n'amabwiriza yashyizweho muri iki gihe cy'isubukurwa ry'imirimo imwe n'imwe baraburirwa ko batazihanganirwa. Icyo twavuga rero ni iki, nuko kwirinda COVID no kwirinda abandi ni inshingano za buri wese. Ni ikintu gikomeye cyane. Abaturage ubwabo, abashinzwe transport cyangwa afite ibigo bitwara abagenzi, bano bashoferi bakwiye kumva inshingano zabo zikomeye cyane, hanyuma polisi ikazigenzura. Ikindi ni ukutamenya ngo n'imikoranire y'inzego. Umuntu avuye Bugesera, iyo ufite ikibazo ukaba ushaka kugenda, hari inzego z'ibanze, hari inzego za polisi ziri mu karere ka Bugesera. Bugesera iyobowe na meya, hariyo DPC cyangwa se iyoboye polisi. Bakwiye kumva abantu bafite ikibazo. Niba bafite ikibazo cyo kugenda bakacyumva ku buryo bakigeza hejuru, inzego zikabafasha. Ubujiji bukavaho, kubera ko ntabwo wagira ubujiji imbere y'iki cyorezo, ariko noneho no kubeshya bikavaho burundu. Abashoferi, abagenzi ndetse na ba nyiri ibinyabiziga cyangwa amasosiyete atwara abantu bakwiye kubwira abashoferi babo ko bagomba kwitonda. Abantu rero bashaka kugenda cyangwa bafite ikibazo ntibanyure mu nzego z'ubuyobozi zizwe zibafashe. Niyo mpamvu zihari, niyo mpamvu na polisi iri mu muhanda kugira ngo umuntu atagira ikibazo. Hasigaye twirinde COVID-19. Abahwiturwa babyumve ko n'inshingano zabo, bityo kugira ngo tuve muri iki kibazo neza. Isaha ya 2:00 y'ijoro ni ukuvuga ko buri munyarwanda agomba kuba ari we mu rugo, aho yubatse cyangwa hacumbitse. Kugereyeho ugahagararaho ukagumaho, ntabwo ugomba kugenda. Ubwo polisi yahagusanga ikakubaza ikibazo wagize, niba wagize ikibazo ikaba yagufasha. Ariko kujya mu muhanda ukawigabiza, ukazenguruka umujyi ukagira gute, harabo dufata abanyoye inzoga, bagiye kunywa, batwaye ibinyabiziga banasinze, urumva ko ari ikibazo. Ntabwo uzo bari kumwe nabo mu tubari, utubari ntitwemerewe gufungura, murabizi. Bavuye mu bihe bikomeye cyane byaguma mu rugo, mwari mubizi, nabyo barabizi.
ibintu rero byo kuba noneho bafite isa 11 kugera saa 2 z'ijoro, njye numva ko ari amasaha menshi umuntu kwakoze bye agasubira mu rugo akirinda iki cyorezo akirinda n'abandi. Kuri ubu amabwiriza asaba abaturarwanda gutangira ingendo zitarenga imbibi z'intara saa 11 za mu gitondo zikarangira saa 2 z'umugoroba, kandi ugize ahajya akambara agapfukamunwa, ababirenzeho bagahanwa. Polisi y'u Rwanda ishimira buri wese ugira uruhare mu kwirinda no kurinda abandi coronavirusi yubahiriza amabwiriza. Abaturarwanda barasabwa kwirinda ibihuha, bakumva kandi bakumvira amabwiriza atangwa n'inzego zibishinzwe, bagatanga amakuru arebana na COVID-19 ku murongo utishyurwa 114 ndetse n'amakuru arebana n'iby'umutekano ku 112.